लाइफ खाने होइन 이 법에만 금방 이루는 비양하고 이것은 특히 우리나라의 본연과는 양제입니다. 그만큼 이 지금까지 어회 정부의 양식에서 유무장 이용단 기획사 법의 한명하고 거기는 이시와 그만큼만의 행복합니다. 더우시고 더더 우유가 인용하려는 저희가 인거와 One day education, being a person and salvation, one way we don't see it on the way. Whatever opinion or intuition, one give you a way with it, you should be with it. And then you do another way of getting, which is a lot of the even another social media, the man look teach what in the mouth chain, what should the woman, and page to you. 이 공장 주대기 하세만 공부해주세요. 뉴나마 좀 넣으세요. 많이 연구쇼비님의 사건과 유고의 그들과 세만 나는 거예요. 아멘. 거부디시와 따라 그만을 못해나 해야 고약해 일부 모든 아베니 주인들 공입니다. 지수와 이구나 아메뉴이 아메뉴이 나다야 아메비아 대야가나 아메마야 나야 아페나 페나 시바야와 모야기
Giêsu ai cùng trên đường hoa nở hoa thơm, ý sẽ chỉ là yêu và ý đâu vui vơi, vì chính mai sẽ vui một năm mai đó sẽ thao vui chính mai đó sẽ luôn thao hoa trên ta mong bình yên cả thời quan thân sẽ mãi đời Giêsu ya đến Jesus.
나의 복시선한 유유인 수풀을 영향을 이런 나이를 바이오 같은 선생님이 나는
challenging ang ibang mga minyong panan jalak ba sumay sila galak sa teman ini mong punya pangjem tayo di lima sa pembeng yun waya po mabayan yun pangjem yun ang mention there mo utatam ay pangjem do po ating ang difference sa po pangjem do po hingaw daw why ma po pino si yo may waya si atau cak isi kubang kata ma po searching dan agak bin pastor okay sih ya pastor atau mesti kayak searching atau mau boleh pakai youth convention title lah number cak youth director ada mesti kayak sih searching youth director lah searching apa cak jisi ko hi hau ta wan dia yu mo na youth convention yu to ba anda Ohima tang samnan si iwan da hing hau ya man yong ba dok pe ma tang samnan ni iman mo mo doi na sabin yong mong me ada yu ba to ada mo na experience panjang mo bu ada experience jam ina tu mana sumai sa hikmat sa mong ko na yang ada hikmat ka commitment sa ada ina Umenok item teman eling jumak atau item iu dengan Koina Baptist Umenok Kohima prayer and fasting item Saturday January 2 2021 6 a.m. to 12 noon Pendapok maupun menyi waya ada pilihan molak hard work ni tarik ni ada item molak tapi Yoku ngamak lan abang na tawa ihu dengan number jam kawang na wong yu yobla du yu elu men jana yobla wang beng ala jingna minyong hawa yobla yu yen noksa jingna yobla KBB yobnok site ala jingna yobla KBBK yobnok extension jingna yobla KBB men's ministry jingna yobla KBBK Women Ministry Jingna Yobla KBBK Junction Ministry Jingna Yobla KBBK Sunday School Ministry Jingna Yobla KBBK Music Ministry Jingna Yobla Mission Bishop Jingna Yobla Golden Jubilee Titan Jingna Yobla Staff Hainok Salan Jingna Yobla KBBK Noksalan Jingna Yobla 2021 Titan Billy Jingna Yobla Office Assistant Jainal Lumang Wedding Ni Hai Hibak Jingna Yobla Senior Pastor Bajai H. Muba Hai Noksa Jingna Yobla Mission Field Nomoku Bajai Pangong Wei Bulan Jingna Yobla 2021 Year of Youth Activity Jingna Yobla KBBK Project Multi-Complex Diri Vibu ada tuition Jingna saya Yobla yang ada man Yobla Extension tuition Jingna Yobla Kawang de Moeman Yua Yobla Kawang de Minyong Yobla saya nama kan ada dia Mona Yuk buah ke Yobla kemana Yuyu Nok Yobla dan juan jubai bukai sini yang teman yuyu nok sama yuk pak sina, dengan nok sama yuk pada kata agama yo maya, ni lem yuk pak ni yuk pak sini yang gue yuk lah nok sama na, kata agama atau ni yo masanya yuk udah sih udah, nah alam gue pusing desa, ha ingat nam nolak mai ala udah
tôi sẽ vào ở đâu kia để các ngân ngày là thấy timing ở đâu đừng nhận nào nào 6 to 7 a.m. New Capital Complex Fellowship ở Dục Lắc 7 to 8 a.m. Northern Fellowship ở Dục Lắc 8 to 9 a.m. Main Church Fellowship ở Dục Lắc 9 to 10 Agri Forest Fellowship ở Dục Lắc 10 to 11 Minister Hill Fellowship ở Dục Lắc 11 to 12 noon Lily hay AG Fellowship ở Dục Lắc timing nga kung dasa kung plano na hayang ko'y sa ay ko kia noksa ako noksa 6 to 12 noon hada yok kuma may tam yak ko ba sa hada go go sa ay tan dawe sa hada namat lang ibo yok kuma kunak namat lang hada namat lang na cuma da New Year nak tayo kong to hada da pila cuma dia ada prayer points namat lang daw hayang hada namat da bawa enok sa yok wanda hada dia yok ko lang sa hada go sa ay tan dawe prayer and fasting January 2 là gia lập hạt đầu tập vi sẽ kỹ năng như việc đại thần là kia ý cái này có nhắc Baptist của mình đâu có hiểm á còn tên Allah một đại thần các kênh nhiều đại diện relationship hạt nga January 1 2021 10:50 a.m. với lắc bài chạy chân sóc cao bằng đầy dục lắm nhưng mà đi nó sâu sàn nhiều tố hay mong nông chính là dục lắm hem nó bằng cùng nhau prayer có nhau quả chạy nào còn nằm phòng này dục lắm aku sẽ như vậy đại lần là còn nằm để hát ngàn với là như vậy là bộ người đàn ở công trình mà bây giờ thì sẽ làm việc của ở đâu chạy tận nào hát mong mà teman baik Mr. Jingsan kari sapu mong may do pa nam ayat teman singin kau atau pa nam atau jauh yuk pasti bisa teman baik wajah Jonah tinggal di situ
Christmas na temali ye dai ya ni an kong nya sa bai ho cha ni pa lo ding umeo ma so sa ki ni bai ho hada bai ho Christmas mo ha ya na yang yo na yang nong de yu jing ko na hada kata dari sisi ada bayoma teman simengin saya ada di bawah mohima mosu yang di nok data tapi nok semai buah yang ada tak mau ada tak masih kan saya lihat nah yo me di mau kerja yo berjalan baik susah ada yang bawa dan lain siapa nak nak lagi sih anyway udah nak salah kami besi nama yang lain tu saya lain gua yang mau sih kami besi itu ngau jawab action lain mereka ya apa mereka no ada Christmas ya di bayu jadi yang di Menit jam morning around 9 a.m. kami off. Ibau dia mau sana sana bisa emergency nak sakatan dan mau. Ada nasi isamba. Hal kita ini jam kita. Awak ya setiap dengan isamba itu. Ya. Nak saksi sewa yang cuci lagi sebut. Ada nak salah mahu nak. Lepas jalan pada nak salah dek tu. Nisip wang tetap telegram dengan baik jika chat so malam saya baca cio dengan finance secretary iba di malam teman aja ini nak sahaja nasi jalan pada mana yang rumah 2020 wang pen kau orang nak buat pay ada wang pen dan apa ia namanya yakai juan yakai saya tak tahu dah teman itu jadi hayang Dumana ya aku gaibu, kia Cino kawan ada budaya aku mana, lebih dari budaya mana, ada mereka moya gue, kepada kawan kuno bayani, lebih kawan gaya apa dari buang bensin saya menyompa last Sunday of December, jadi ya, lebih kawan dari buang bensin saya menyompa, teman bensin saya menyompa, teman dokter saya menyompa. Yang kau malam baik-baik sini saya menyompa ada malam belakang udah jam saya kau ini orang dia kau ada yang apa cuma ada menyompa yang bisa yang yang cuma ingin yang kau mana ada benda baik-baik sini saya Pak
jujuan tinggal bukai mohon bukai kawangan sonda sekolah pelan kawangan ialah berbong haram si kawan kena buat dan macam cuma ialah pernah tahu cuma sih pernah cuma sudah cuma mungkin yang kawangan cuma tahu jisun meyutam kawan nasi buat Joshua, lain buku yang Joshua yang dalam Al-Quran, Joshua chapter 1 verse 1 to 9. Joshua kawan ibu bahasa seteman Minang. Hayang Joshua Mosal Cemubah, assistant of Moses seteman Minang. Yang Mosali yang dengan Israel gue pasana mulai dari Joshua dengan Gina military konteksnya Joshua adalah pemimpin he's the greatest commander Israel dengan Gina karena beliau hukum ia namai sana yang ia gue yang beliau waktu apa dengan Gina jadi namai sana beliau setemana Gina. Tinggal tu semua, ia kawan kalah setemana miona. Hanya mau sampai jam-jam sedi dua ini bayang di mau sampai jam. Hayang mau sampai yang berapa? Israel katakan boleh tinggal se kawan mereka buat Joshua mereka. Tapi ia kawan ngajun tu kata, kawan ngamuhiman tu kata setemana Sinai. Joshua lain lewat Joshua yang simakan saya ia biong menangi ia kawan kata Israel gue bangsa cuma Sinai hayang Joshua lain lewat semai ubah hayang itu semai ubah saya hayang emphasize Joshua lain emphasize dengan atau lain lewat dia Lumana awika orda tinggal makai awika orda itu makai hadawa lumayan ini hayang gue tahu tinok kau me and my household will serve the Lord said Joshua Israel sisau dan katayo ada teman dia dawa strong statement Joshua apa yo strong statement jangan teman ada dia dawa Joshua laya Tengah mayong main mayong wong aku atau lain yang atau kata atau cakap di sejumlah Joshua lain dari mana dia yang Israel kata lana ada dia singoma Joshua i tahu tu mana i tahu bahasa dia he fought many battles we hope Mark can give and one of the greatest battle here we fought the battle of Jericho ada moyang ada battle of Jericho we fought pusimese dia yung katalana atau ini itu cuma minam the Jericho wall fell down Jericho jangan bilu atau mengatangku atau ya tangku atau simese cuma ini macam Joshua hanya katalana harap itu musik ma Jericho wala national buat katalana ini bayang mental nampal ada tulisan biru nejici hayang gue katalana ada iman curi pamajolan dui nan semai bukai wong senang bukai the best defense they could keep Jericho katalana ada dia lagi hayang Israel lan ada Jericho juga lainnya Taiwan dulu spy iman Taiwan dulu Jericho katalana lainnya yo biasa tayang
Sori iman bay ayang kawang ngau jaya atau Jericho jimyu bihok ngau atau ngau tu demana ina. Important facts about Joshua. Joshua atau dwelling rumah. Ia saya dia Moses hai i assistant dia. Moses ada cuma dwelling atau demana ina. Ayang Moses hai weye i senai. Katan lobong demana ina. Mosa kata peneni kanan kata lelah jenazah di buyonga hadau Joshua buna hayanga peneni dome Joshua kata cana ina. Tapi Joshua ayonga kawang singgu kata kawang di kata hayanga oi baca hayanga nameja hayanga kawang juru kata Joshua demana singna. Tapi ada demana Number 7, God has a plan for Joshua's life. Kawangan Joshua dihenjingnya tempu harau moyangi plan apa tu moyangi Joshua sini. Joshua Egypt katongnya raja punya. He was born as a slave in Egypt. Raja punya. Egypt mahal Israel katakan tu rana yang masuk Joshua. Ayang boy i kataran kawangan di ngai ucap kawangan atau can atau palak se nyega di yang kataran nena atau Joshua rana musi bude Israel boy pasana i ngai tu mana ina ayang ada kawangan tu atau cara tu mana ina verse Joshua chapter 1 verse 1 and 2 Joshua Mosai i assistant dia i dah jam jenis i jam satu moku kawan lagi bukan rumah ayah Israel lagi rumah Joshua ini Mosai dah Joshua ada dia dwelling bayang atau dia lengah baik bukan tanah merah woi baca hakam merah ada Yong maya singa jongya ni. Saya berkira Egypt raya panjang puya boy Mosa pada boy boy pa pada boy dua lima jam jingga se kawan dah hangga tinggal lah. Hayang boy pa sana hangga memang hayang Israel jadi hangga boy lah. Ada Joshua yo maya singa jongan mau jingga se Mosa ini bilang hibang boy mana. Namanya Saat Joshua Numan baita wibak lawa yang bola Tawai namanya Iya Israel Israel oi mana memang Israel namanya kawang baik di mana se Musa I oi pasana lenga tamu yang cuma ini God has a plan beyond our dreams. Kawangan demam jenazah dan hai demam demam hai tu hai sinyai se harau mana Joshua cuma ada Egypt kau yang kewarana hai mola kia no kewarana buku I'm born as a slave I may end up my life as a slave rana buku rana mono se I ada kia taiku harau jangan mono se demam lai warna ini awak singgu maybe Itai punya rana punya apa? Dwelling Egyptians lah, ngau kemana? Dwelling bukai family nak sana memang ada dia hantu apa jauh ada dia itu could be maximum raga raja hansi jatah ini, no raja amma memang saya itai kolak atau beyond imagination raja siapa pun saya memang saya atau beyond imagination kemana lagi pun Ayang boy kawan Joshua ia taiku kaya ada muhiman kami ayang ada hangga muhiman musik kemana Joshua totally surrendered to God Joshua ia jena kawan dalam se hana pabu
atau cuma mina. Hayang kawang mau wa I mongcakna I cuma hayang I ning kawang ngawa I orangnya yaku cuma mina. Kawang mau caya jauh juga. Kawang mau ya apa nang mau buat baca nang bujine. Iya tapi wesinya isa. Kawang Joshua jauh ada cuma mina. Jeremiah chapter 29. Jeremiah pertama juga yang pernah teman Iwa. I have a plan for you. I have a plan for you. Kawang macam biasa. Teman-teman, ayam ada teman yang kamu jenis ini, ayam teman temui mana? A plan not to harm but prosper, jahonlah, atau muhiman tangkala ayam atau Titan kawang atau macam biasa dengan monansa atau sakitnya. Yesus banget Joshua yang kawang cina cakup jatuh dia. God gave Joshua a promise to accompany him and to lead him. Joshua ada kawang aja. Tahu namanya kumlah. Mungkin be courage. Yung tu Israel boleh tinggal se. Hayana, we hong tinggal se. Yung tu, katalan boleh tinggal se. Yung tu, we mana memang tinggal se. Mungkin shui. Yung tu, kawang, nang kawang, Israel kawang. Tahu, nampai kumlah se kawang macam ni. Verse dan lagi pada Joshua chapter 1 verse dan lagi pada a promise of blessing. Jangan cepu, mui mana tidak se jangan cepu atau cuma ni. Kiba-kiba nama jemaah a promise to Christ. Katalan dia kue bungang atau minang. Hayang buat ada Joshua, kawang liku kata, kawang kata Israel buiba, kawang ajunbu, ada kata dia a promise of blessing. Boleh mana jika saya jika jatuh cuma ini. Verse 4 lewat a promise of enlargement. Jalonlah, ada jika jatuh ada cuma ini. Israel jatuh ini jalonlah. Nak ini dok jatuh nak. Kawang menguing mana saya cerita cuma ini. Verse 5 lewat cuma ini a promise of His presence. Kawang Joshua ada cerita bahwa nampai tahu umat, nampai tahu umat. Nak apa kata tanya apa? Nak hangi kau apa? Hangi apa? Tahu nampai umat. Saya cerita cuma ini. Promise. Joshua baik kawang umat ada presence, mula ada cinta. Being in the will of God does not mean is afterwards. Kawang menghaku, kawang menghu, atau tuisau me, atau kata namanya sangat susah. Yo kisahku, atau yaulah sejati, sebelum yaulah sejati, atau kaulah. Kawang kata namanya apa? Tok tua hayawan. Kawang kata namanya apa? Sausi tua hayawan. Kawang kata namanya apa? Satwa hayawan. Hayang boy. Kawang ibu in these tough times atau sausi beripak na tahu rumah baik ona. I will be with you when you face hard times. Apni tu bahane. Apni logote Amin untuk berbuat. Poin awi, mau tak suai, nampai dah rumah. Kawangan harau teman dina. Tiba-tiba teman, mau suai dina. Sepak sana. Tak itu, alau tak itu. Kawangan apa yang nak bayar saya hadap dia. Yang buat kawan. Joshua
Joshua ada verse 1 to 9 mulai dari mana? Cuma ada ayam ada Joshua lain. Dari mana? Musa yang Israel stories dari mana? Tinggi kawan teman bagian aku ya. Kawan apa kata tahu sih? Saya tolong kita yang di Israel ada. Ayam di Israel kata ada Musa yang Joshua ada. Kawan aku yang mana kaca? Kawan apa orang kaca sih? Kawan aku setongku atau jual atau yang ini. Ayam gue ada ibu yang gue ada gue para Joshua ayam Moses ada mana? Aku biar kawan ini. Kawan sombong iman sekolah sebaik dengan ini. Kawan yang dengan iman dengan ini. Kawan pengalak juga seiman dengan ini. Kawan maulai atau yang ini. Hey, Israel, buka suai. Kawan mau atau nyana menang. Kau kawan tengok. Kawan tak tengok. Saya ada dia tiga. So si iba kawan dan boy iman kawan mau. Tapi Israel katalah boy pada so si iba kawan boy kawan iman baik umat baik. Tapi tadi teman mau. Teman so si dua haulah. Tengok boy haulah. Kawan kata namanya boy haulah. Yang boy kawan teman baik umat. Kawan God's word was to be secret of Joshua's success. Joshua kau kesanggup. Bihong tu tak ada, bimalah ada nabu. Hayana, yoga kampung asal muibu, muiman baik, atau Israel muibu. Hayana Israel katalana. Tahu ini no kawan sesuatu yang kawan bayuk laten kawan laten lakukan sini orang atau kawan mau sudah mana kita kawan mau tak Joshua ayam ini inok nosa ayam ini katakan yong jinese imana oku kawan imana dan buiku kawan imana muimandu hadawa Joshua kawan mau ayam mopo cinta muhimana dalam usaha terbanyak kita. Verse 6 to 8 11 Joshua gave the word of God. Joshua kawan mawa scroll iman di bawah ayat lemai soal yang ada long ada dia yang ada ibu ada jadi teman ubrek maaf dia yang iman lagi dia iman ada di kota hana ada jadi Joshua kawan mawa ada yang maya anu siji ayam gue Joshua kawan mawa imon Israel katalana kawan mawa iman monjamba amen ada teman ini Joshua trust and build his faith on the word of God. Joshua ini tinggalku trust hayang faith di teman tinggalku sebina Joshua tinggalku atau alau hiji hayang gue kawan Joshua tinggalku moyang Joshua apa nyapulan aku menang saya au bio ketinggalan atau pemain Israel yang menang saya au bio ketinggalan hayang gue Joshua tinggal kuat apa yang kau mau hayang ada kau mau hayang ada kau mau atau kau mau ya panjang monang saya ada Joshua tinggal cuma ini God's word in time of our defeat and failure. Kau mau hadau teman jom samanda hadau jom mau namina hayang hadau Joshua apong yit alek beli banoi iwanda teman dia obe di mana Israel mana ai jin hala tinggal
kata anu juga saya bihong jenah hayang boy hadau bihong jenah iman Thomas sepu ya bangga hayang iman manusia ya bangga cai cai manusia ya bangga no hanga kawang hadau jini berbuah oh ya yarak saya iman dapat bihong nawaran pada jini amli wajib yarak manusia bangga macamnya Vio mau yang memang tuinan ada minyak juga saya dulu ada teman kita yang ada dulu juga saya ada Vio ada Viparan Israel ada mau teman kita yang ada Vio Viparan hanga dulu Israel ada yang jangan musik hanga dulu nak dulu juga saya jadi Viparan ada mana yang bisa di mana dia katalan mabu hadap dia ngawan buat setainan ayang boy Joshua ini mesti Joshua went to the world Joshua kawang mau dari dia kawang baik cikgu kawang baik jelak mau baik kawang baik jelak di sebuah relationship dengan jelak tidak saya kawang baik the secret behind the success of Joshua is the word of God. Joshua Oku, Joshua Mandu, Joshua Nauku, hadau topai maat, kawang mau orang teman sinang. Banyak bayangnya, video tayangnya. Ia namanya Vipa tu biang saya, yo nggak kota, ada dia, oh, kemudian ini yang butuh mau ada saya, yo nggak Vipa, nanti aku saya now mai, saya yo nggak mai jing Vipa anu, jangan ada dia, no sama udah barang mai pas, sepuluh juga, bayang pak, nang video aku kalau, kemudian jangan behind every successful man there is a woman. Saya Englishman ada mau jangan. Hadap dia Joshua Oku, Joshua Mandu, Joshua Oku, hadap top hema kawang mau menang. Saya teman Joshua lagi ada dia. Tapi jadi teman bumi nokan alanda yang ada teman baik pada ini. Who is behind your success? Whom do you see when you face failure? Is the word of God with you all the times? Tolaihan lumdencha. Psalm number 1 teman ini dua. Blessed man, muhiman kata atau teman ini. Hayang ada muhiman kawang mengaku kata kami si ia yakun, ia knowledge ia alau lui menjeleng kawang mau ya hanya ngona se ada tolai mulai teman ini. A blessed man walks in the ways of the Lord. Kawang mengaku lama hati jenang. Can we compare our life and look into our life as we look into the life of Joshua? Joshua lain Joshua agenda lain ucapian. Tadi cuman agenda teman lain orang Joshua kawang mengaku kata ia rana buku ayam gue kawang sing kata cumana hakai lumba yung may bukan saja buku kawang temana dia. Are we seeking God?
kawang umpu, kawang yaha namwe bu atau biyen cara teman moya. Temana yang dalaya. Tadi kami temani yo kia, kemba hanyo mona 2020 jingase ayana tuition dalai pada kawang mana moy pai yamo se dewana dia lai. Pandemic lockdown namen yang hangyo yeling jingga seta koya kami kubai di mana hangyo yeling jingga seta koya as a community, as a church kemana ni menjadi mana atau jadi mana as an individual, as a family kemana nok sama kemana yudona kemana lain ma tu show kemana lain hayang ading mo saat mana form jadi kan atau pi guna memang pak jamaah mana suruh dia form pi guna memang nak ayen tening ning butuh nan nanda siapa ma butuh soal memang. I'm sure many parents ma payung mana nok sama teacher lah school mah tersina sangwa tersina sosiwa nah lain yang dapat kita si ikut tening si aku nama teacher lain yang tahu dia suatu si dia yo game si dia bisa pada orang nah tening buang member teacher lah bisa buat timuk yang piano saya maaf lesson si dia mau belajar tenang kumci meyo udah yo mana gimana hayang ada dia subjek meyo yo mana we praise God kau orang jalan minum mana hayang pun tening buang memang kau orang teman nom sudah sampai piano yo nomor teman jam saya hiji hayang pun teman nom sada semua saya kau orang baik piano saya aku sing baik hayang kau orang kalau juga talana atau dia pun jamnya juga kamu ada tanggung sih yang boleh yuk wajah tinggal wajah hayang ada dia tinggal wajah yuk wajah apa dengan tinggal kau ngam hayang apa yang mau apa Joshua dan Iman dengan karena dia pun minum katalan Joshua hibak hima I mau I tuition, I noksa, I ayen, hong lupa kawang mahaman yang banyak yang tapi tening buang member, aku tuition lang yang banyak kawang lang banyak, kawang na yalah minum sa member lada julak, mulai hanyo ya first Sunday of the New Year bilang, tapi ada orang member lada julak. Let us commit our family. Teman noksa, teman ijen, yulung balu, hayang teman puminong ka, atau kawang na may kapanan mo metam hawo sa teman kawang na toma, hayang kawang sudah sepo sa bayan sa, kawang na may teman kawang na may teman na may Kawang Mitisiwa M 323. Hymn number 323. Wampeng Lane Wanda. Sweeter as the years goes by. Pada umumnya bangunan subjek. Saluta
Hallelujah, hallelujah. Kita lihat ke bawah. Kawan